Assalamu alaikum YouTube görüşçüler, жылкы seviciler. Bugün 28 mart Sokuluk жылкы mal bazarın gösteririz. Çağıldırıp, koldan gelişince tuğandar. Kanalga kattalıp, like'tan basıp, komentardan жазып turgular. Şul 2 yaştagı baytal 108 satılıptır. Görüңүздөр tuğandar. Ertemen şu soda olup satıldı. Tuğandar ertemen soda baştaldı. Bismillah deyip. Kança verip koydunuz? Assalamu alaikum. 74 Ya. 74. Kança dediniz? Hazayın neyesi? Tayd neyesi? 80 oldu. 80. Mına gelişip kalıpsınlar koy. Az ele kalıptır mına. Urgaç kene? Жазга bir yaş mı? Yok. He? Ağız ortasında bir yaş. Geçki kulunken da gence kulun. Mına ke tuğandar 80 bin surap, alarman 74 bin suradı berbe yatat. Berip kalar, kuda kalarsa geliş öyle kalıptır. Mına tuğandar jana urgaçtay 75'ke satılıptır. Görüңүздөр туғандар. Ауызга bir yaş болот. Туғандар көргүлө мынакей сындуу тай келип калыптыр. Assalamu alaikum. Sizlerden mi soda болуп ата? О, sizden mi? Жашы кандай экен? Баасычы? 140 mı? Ne bir nese parodavı bu. Sındığı taykendan. Müçölörün karаңыздар, tuğandar. Atazı Polşa? Atazı Polşa deydi nake. Erkek burgaçı mı? Burgaçı eken nake. Tuğandar görüңүздөр. Soda oldu bu yakta. 140 bin dediler. Başka hakkı Kança oldu Zamir ağa? 125. 125 bin göz satılıp bunlar. Maşallah. Kulaktı karаңыздар, tuğandar. Bey kılam degenler görüңүздөр. Susayılçı kayra satar biken. Siz kayra satasınız mı? Kaça veresin? Ençik aldınız mı? Ençik aldım. Ençik aldık. Esli satsas nomer aytıp koyun. Nomer aytıp koyun satsas. Yer koy şu anda. Kancısın bakalım. Bir kaytalap koyunçu özünüz öyle oğuz ekken nomerinizi kaytalap koyunçu. Kaytalap koyunçu şöp. Nomerinizi katura kaytıp. 777 69 50 10. Mına tuğandar kızıqsаңар, мына жақса чалып сұрайсыңар. Толық маалыматты şu Замир ағадан мынакей. Полшаның қыз екен атасы. Мына машалла. Башқа қараңыздар. Жазға bir yaş urgaç екен. Байтал. Atazın, nenezin dalilleri menen deyt mына videoların жөнөтөйүнбү дешип мына бири-бирине көчүрүп атат тугандар көргүлө. Машалла. Тугандар мына чоң аттар жака келсек, аттар аз кирген бүгүн. Суббота жылкы базарында мына Сокулук. Ашып кетсе 20 чакты эле ат бар, мингич аттардан. Анан согун, бээлер, колдон келишинче тартып көрсөтөбүз. Жактарда бирин-серин. Ассаламу алейкум. Басы канча экен аттын? 250? Ne soyganı hoca minge maldık abi. Ya. Kandaydayız? Tartpayla koyçu edeyim abi. Tuğandar boylu bolğan öspürüm tay turat. Жазга 2-3 esne maldık alaylıçı. Assalamu alaikum. Sizden mi? Здравствуйте. Саламатсыз ба? Қанша екен бағасы? Я не понимаю. И орысша. Ал. Почем спрашиваю? 220. 220 дейді. Туғандар мынакей. Сколько год? 4? Мынакей. Соны 4 жаш болгондо жаңасы болуп калат туғандар. Бойы қанша? Рост? 1.70 deydi boyumda. Tuğandar. Направо burup koyuyorsun arı. Tuğandar boydular. Жаңасы için. Boyu 1.70 deydi. Номер, скажите номер. 153,
Что, повторяет? Еще. 0553 54 32. Спасибо. Bilmem, suraş gerek ama. Orçça. Assalamu alaikum. Qancha ekan bahası? 160. Yaşıçı? Nomer aytib qo'yingizchi. Mana do'stlar, yaxshi chalib to'liq ma'lumot olaman. Bichma u, aqta deydi, bichma oladi ekan. Yaşını qanday dedingiz? 6 yaş ekan. Mal kelge, mingeni. Yol jorg'oz bormi, yo'qmi? Bu yoqqa jorg'olatib qo'yingizchi. Ata öyle emas mi? Bazı var da Var deydi do'stlar. Assalomu alaykum. Bahası qancha ekan ko'katning? 170. Yaşıçı? 4 yaş deydi aka. Bu mingi de soğumga baylangan. Mingi deydi aka. Parodazıçı, parodazı. Nomer aytib qo'yingizchi. 997 qattiqroq aytdi. 07 85 70. Mana shu nomerga qayrilinglar, shu ko'kat chaqsa 4 yosh ekan. Assalomu alaykum. Qanday? Sen soltag'i. O, elning xizmatida. Assalomu alaykum. Qancha ekan attın bahası? 149 ga sattыңызбы? Sodаңызға береке. Алған адамға нәсіп қылсын. Жашы қандай эле аттың? Бұл ошондо айгырга алыштыбы же сойгонубу? Алган киши өзү билет. Мынакей, ушундай тартып коюнчу. 149 дедиңизби? Жашы 3 азый дедиңиз, 149 миңге сатылыптыр, туугандар, көрүңүздөр. Кандай баа болду, комментарийга жаза кетиңиздер, ой пикирлериңизди. Мына туугандар, аттар аз киргендиктен, өспүрүм тайлардан, чарба тайлардан маалымат алып берели, колдон келишинче көрүп туруңуздар. Тайдын баасы канча экен? Ассаламу алейкум. 75. 75 дейт. Ургачы эркек. Ургачы дейт мынакей туугандар. Жазга 1 жаш, 75 дейт, көрүңүздөр. Булар 60тан эркек ургачыбы? Эки эркек, эки ургачы, калганы эркек экен, ошондо үчөө эркек болуп калабы? 60тан берем дейт. Мына чарба тайларды. Ассаламу алейкум. Канчадан экен? Шеп тайлар. 65тен эркек ургачыларбы? Бирөө ургачы, экөө эркек дейт. 65тен мына чарба тайлардын бааларын билейли. Туугандар. Сиздерде барбы? Мына. Болду азыр. Канча баш бердин? 3 баш. 3 баш, Бааларычы? 89. Ургачыбы? Ургачы. Жашы? 1 жаш болот да. 1 жаштыктар мынакей. Булар 60тан. 60тан дейт. Чабдарды көрчү, миллион. Чар экен, мынакей, машалла. Миллиондун тукуму. Чарды көрүңүздөр. Эме баасычы? 60 миң нак болсо. 60 миң дейт мына чарды көргүлөр туугандар. 60 миң. Эми соода жолуна түшүп бересиз да. Обязательно ал содада. Мынакей, содаңызды берсин. Анда номер айтып коюңуз бул чар. Мындай эле кетет бул. Эми айтып койсоңуз шет. Айына чейин жетпей кетет. Чар деген эми жакшы бул эме да. Асыл тукумга киргендиктен сентетилет да. Катуураак айтыңыз. 709 44 80 99. Содаңызды берсин, Ала берсин. Любой момент. 24 саат бош болот. Бул тайлар кимден экен? Бул тайлар кимден экен? Ассаламу алейкум. Нолар. Эши жок экен, Булар силерденби? Канча бул? Эркек ургач. Ургачы дейт, 85 дейт мына топту. Сиздикичи шап. Эркек ургач. Ургач тайлар 62ден экен. Неде тору кашка болгон, эки аркан кутак тайптат. Көргүлө достор. Ассаламу алейкум. Баасы канча экен? 85 тот. 85. Жашы 1 жашта, Жетелек. Жетелек. Майдын 20 1 жаш болот экен туугандар. 85 сурап атаңыз, Сурап атам түшүп берем. Мына түшүп берем дейт. Кызыккандарга номер айтып коюңузчу. 705 44 79 79. Мына достор, тай жакса чалып сайсын. Аргымак бишкек. Так. Şey койбойбу. Тай канча экен шеп? Ассаламу алейкум. Баасы канча экен? 85.
Erkek urgaçı. Urgaçı. Urgaçı deydi. 85. Jaşı 1 jaş okşayt ha? Mayda çıkar. Mayda 1 jaş deydi ake. Urgaçı eken 85 mi deydi. Görüңүздөр. Kança eken baası şöpker? 80 deydi. Erkek urgaçı. Urgaçı deydi. Görüңүздөр dostlar. Bir bul. Ya. Agar satıldı, satılabı. Kançadan mıken? 65'ten. Erkek urgaçlar. Erkekler eken. Doğanlar çarbataylar jalan. Çarbataylardan tartıp gösteri. Assalamu alaikum. Den sağlıklarınız. Kança eken baası şöpter? Taydın baası kança eken? Assalamu alaikum. 110 deytin ake. 4 putlu ak bolgon, karager, toru okşayt. 65'ke berбей атат deytin ake. 90'ga berбей атат. Ha 90'ga azil tamaşalaşıp atıştı da. Erkek mi? Nomer aytıp koyçu dos. 707 Aha. 30 38 48. Mına tay jaksa çalıp surayсыңар тугандар. Путу кол жон, келечеги бар тай экен ake. Ава канча экен баасы? 170 дейт. 2 жаш окшойт şu жазгар көрүнүшүнө. Кунан да. Assalamu alaikum. Boğa? Çıkan. Çıkandı. Ha. Evet, telefon yoğattı telefon. Assalamu alaikum der. Ne oldu? Taylar sizlerden bir. Denenmiş. Değil mi ki? Sakar. O soptan tarıp koç. Nege? Taval taşıyorum. Ya tavaldan şerde kimdiki de çattayım. Telefon tavallar olsun. Şu kişiye geldi koyacağım. Çocuk bakalım. Taylar sizlerden. Asıl tutumlar ben de. Kançadan bağlı. Qaysi liniya? Sarı liniya qancha? Moraki Kahraman. Vah. Balarını aytayım. Bağları 55'ten anam, bunu 50 görüp. 55'ten 50'ye verem deydi. Urgaçı erkek be? Erkek buradan. Malades. Sodanı versin. O ak budun demesi liniya Malades. Aa, жақсы. Gelecek bar eken da bularda. Gelecek var burada. Malades. Liniya. Pazarın versin tuğanım. 3 put ak kaşka olgun. Şep biraz bunday bolup turmuşçu. Görgöndө. Erkek urgaçı bu. Çok arada tuttu. Ya şep bağısı kança? 100 deydi. Erkek urgaçı bu. Erkek deydi. Dostlar 3 put ak olgun kaşka. 100 ming so'ra so'rashuv joli bo'ladi. Nomer atib qo'y, qaytaveradi. 0702 Aha. 07 17 87. Ha, shu nomerga qayrilinglar do'stlar. Qaravoltada bo'lib ekan. Mana shu sari taydan alaylikchi, sari qashqa. Assalomu alaykum. Ukam, qanday? Densoqlar yaxshimi? Bahsi qancha ekan? 80. 80 erkek urg'ach. Erkek. Erkek deydilar, 80 ming so'radi. Qancha bo'lib turgan joyda satilib turgan? 75. 75 ga berasing, ha? Nomer aytib qo'ychi. 709. Aha. 27. 89 47. Молодец, жақсы сатып ала ukam, базарың берсін ake. Белгілі дұқандар 80 мing тұрады. Бұяқта да чарбат айлар тұрады. Ассаламу алейкум. Қаншадан екен бағалар? 60-тан. Еркек ұрғатшылар. Жаштарычы? Birge çattım, birikeden. Бірге шықмады 60-тан. Содалашу жолы болады да? Номер айтып қойыңыз қатуырақ. 702 16 06 70. Şu номерге қайрылар туғандар. Bu байталбы ұрғатшы екен әшеп. Бағасычы? 90 мing дейтін әке. Байтал екен туғандар көргілі. Тартқанша барау. Туғандар бұл атқорымдар оқшайды. Байлап сатқандар. Атқорымға байлағандар оқшайды. Сойыстегендер болса. Бұлардың қазайындар бар бұл жоқты көрелікші. Бар екен. Ассаламу алейкумдар. Тамаңа татты болсын. Бұлар сілерден да. Бағалары қаншадан екен? 95'ten 105 geçeyin eken tuğanlar soyuşqa.
Bul 150 deydi maki. 2 yaş mı? Ha bu jigitniki qattiq semiz. Maki görünüp turadi semiz ekeni. Erkek eken. Nomer aytib qo'yinglar semiz izdegenlerge. Ular soyg'onu da hem ha. To'pta soyish kerak. Nomer aytib qo'yinglar. 0500 Hı hı. 61 68 33 soyib pishirib Tutqanda tartiptele beresiңер ha barып ha. Maki tug'andar srochna quda chaqirtib, hem to'yashlar bo'lib qolsa, maki so'yib pishirib tartibtele beramiz ustixandab deydi. Tamamlar tatlı bo'lsin. Жақсы сатып алыңlar. Ha, tug'andar erkek taylar ekan 68'den deydi. 68'den dediniz ha? 65'ten beresiz. Maki dostlar 65'ten berem deydi. Bir yaş erkek taylar ekan. Qaturoq nomer aytib qo'yingizchi. 502 05 52 56. Ma'qul. Shu nomerga xayrlar dostlar. Taylar жақсы. Assalomu alaykum. O bayka assalomu alaykum. Bo'g'isbek qancha ekan? 180. 180. Yaqin qaysi ayga to'ydi? 15 kun. 15 kun nari beri. Yashi-chi? Yaşı ikinci tuğutu. Ikkinchi tuğutu deydi maki. Nomer aytib qo'yingizchi. Ya. 703 Aha. 33 11 80. Na dostlar, şu Bo'g'isbek Kulunu ver, kulunu veren. Bak. Başqa haftadan görürsüz. Qulun erkek mi kaçıyor? Kaç? Bağısı qancha qulun? 90. 90 ming deydi maki. Bir yaşda, Bir yaşka çıkalım. chigalak deydi. Yemi çıkalım. Yılga eseptegende bir yaş emi. He. Azırkı nomerge qayrilsat da жақсы maki. Tuğanlar. Neydi şu qulun ekan. Birinchi balaz ekan, sağında ikinchisi ekan. Endi urg'ach taylar turadi. Assalomu alaykum. O şöp. Qanchadan ekan bağlari? Urg'achlar ekan ha? Qaturoq nomer aytib qo'yingiz. 503 59 89 79. Mana shu nomerga xayrlar. Urg'ach izdegenler maki dostlar. Bağlarini aytdi. Yeler jo'q o'xshaydi bularning. Qancha ekan bahs? Assalomu alaykum. Qancha sotasiz shep? Tartpayla qo'y deydi. Ma'qul, o'tib ketayina shep. Takpını koyuyorum. Ha, tartib qo'yaramiz sizni. Ma'qul. Mana o'shani qarabay aytaveringiz. Qancha bahsi? 120. Yashi-chi? Qunan deydi mana. 2 yoshdagi Qunan 120 deydi. Qanchaga satasiz? Bo'la turgan joyda. Qancha deysiz? Yo'luna tushib ketgan tug'andar. Buti qo'li toza ekan ha? Biraz chudab, tuzlab, jetillab qo'ymoqchi unday. O'z turganda, bo'ldi. Sizni tartmayman shep, ma. Ko'ringlar do'stlar. Yaxshi maki. Molni qatqilib incheli atib ekan, Qunan ekan. Nomer, qaturoq nomer aytib qo'yamiz. 555 Aha. 12 55 84. Ma do'stlar, shu nomerga xayrlar. 2 yoshdagi Qunan. Mingi uyratilganmi? Taqalam turboy. Ha, maki taqozi menen ekan-da, mingi ekan do'stlar. Sizdenmi? Qancha bahsi? Ma'qul, bunday ha. 120. Nomer aytdingiz. Nomer 702 17 53 18. urg'ach ekan ha? Yashi-chi? Yaş 1 yaş. 1 yosh deydi maki, ko'ryapsizmi do'stlar? Chorbataylarda tartib kelib qoldik. Assalomu alaykum. Qancha ekan bahsi? 70. Erkek urg'ach. Erkek deydi maki. 70 deydi ko'ringlar do'stlar. Tuğanlarına şu 4 yaşdagi at da. At ya qabur qo'yingchi. Ayg'ir ekanlar. 210 mingga sotilibdir maki. Ko'ringlar do'stlar. Maşallah, cho'ng narsa ekanlar. 210 ming bo'libdi maki. Mana tuğanlar ko'ringlar, bugundan yurak chaqilishib qoldi aqibetda. 210 ming bo'libdir, sotildi maki. Do'stlar. Kankalarga жазып qo'yasizlar. Qanday bog' bo'ldi, o'y fikrini qoldirib. 4 yoshda dedingiz ha? 4 yosh dedilar.
Туғандар мына чоң болгон тору берем алмата алайыкчы. Şu balazı meni okşayt. Tartpa deydi, ezi meni tartpayın de. Bağısı kança ekan şef? Assalamu alaikum. WhatsApp geldi ya, yemeğe. Bağısı. Ortadan geldi. 700 deydi. Ene bala 700 mü? Urgaçı erkek mi? Urgaçı deydi. Jaşıçı kulun. 1 yaş. Ha 1 yaş ha. Boğuz mu kısır mı? Boz. Boğuz deydi. Bu kaçancı balazı içindeki? Üçüncüsü. Üçüncüsü. Bu ikinci kızı olup kalatken he? Bak tuğanlar görgülü. Şu kız gene ikinci. 1 yaştagı. Bağısını kança dediniz? Boyu kança çıkıp kalat ben? 1.65 men 70 da primerine tuğanlar. 1.70. Görgülü dostlar. Parodazı için şef. Parodazı. Она ерме, чиста коробка, английская была. Bak tuğanlar görgülü. Hem kızıkkanlarga номер айтып koymuş. Katurak номерiniz. 80 66 50. 700. Mına şu номерге кайгыла достор. Кулунду бе жакса. Az boz eken. Kulun markı ikinci kulun urgaç eken. Assalamu alaikum. Bağısı kança eken? 110 bin lira. 110 bin deydi. Erkek mi? Erkek. Jaşıcı? Jaşı. Yaş paltar aşağıya gitti. 1 yaş. 1 yaştan öttü. Mınaki tuğanlar 1 yaş deydi. Parodazıçı? Nesli olacak. Местный данчак deydi. Nari жетилеп койбойсузбу bu şef? Görölim. Dostlar, görüyorsunuzdur. Hem номер айтып koyuңuzчu kızıkkanlarga. WhatsApp numarı 702 Hı. 65 14 47. Şu номерге кайрылгыла достор. 1 yaş deydi. Туғандар шул атты айгырга алган экен. 210 миңге жана тарттым эле го. Үстүнө беришип атыптыр. Айгырга коём деп сатпай атыптыр. Экен сода болуп атат бияктарда. Айгыр издегендер көргүлө туғандар. Мына туғандар өспүрүм тайлардын чоңдорунан Suraylıca maşına ötüp geçsin ha pauza. Ama tuğanlar öspürüm taylardın çoğuna geldik mi? Gelecek var. Sizden mi? Assalamu alaikum. Bağısı kança eken? 250 lira. 250. Emeçe. Jaşıçı? Yaşı April'in 22'sinde 1 yaş kaldı. 1 yaşka tolmuş eken. Boyu çoğun eken ha? Boyu kança primerin abi? Boyu 1.50 plus. 1.50 plus deydi nake. Atası da... Paroda var. Atası bacası da çağıl жүрген at. Атактуу эме аттын балдарынан экен да. Ошон үчүн чоң экен да мына туугандар. Көрүңүздөр. Куту колдору, төш омзолору. Кимге жакса чалып турайсыңарбы? Эми кызыккандарга номер айтып коюңуз. 509 75 75 81. Tay Dacası'da turат. Şu номерге кайрылгыла достор. Кимден экен? Assalamu alaikumдар. Тайлар кимден экен? Канча баалары? 135 миңден эркек ургачылар. Эркектер экен мынакей. Номер айтып коюңуз. 703 67 32 23. Şu номерге кайрылгыла достор. Эркек тайларыбыз. Булар кимден экен? Булардын ээси бар? Kim bular Hatay? Ha seninki 550 min çıkarışı. Assalamu alaikum. Kança bağısı? 160 min. Narrak turup al, ekranga batpay baratazın sen. Başını altına kurmazdı. Bak. 160 turup atazın, jaşıçı. Ma tuğandar, Paltaraşkar. 2 jaş deyli. Бирок сыны жакшы экен а, моюнда мына башка актарын караңыздар, тугандар. Үйрөтүлгөнбү? Жок. Үйрөтүлбөгөн 5 кашка дейт. Пародазычы? Билбейсиң. Пародаз билбейсиң. Билбегенден билбейм деп айткан эң туура да, мынакей. Номер айт эми кызыккандарга. 557 61
51 65. Мына достор, кимге жакса чалып сурайсыңар мына. Андай екен, бро. Мүчө жакшы Жақсы экен. екен досым. Ооба. Мага Бас деле, жалтырап қалып ойлайм. мага деле жакты мына. Тугандар, көрүңүздөр, сындуу карагер ат түштү мына базарга. Ассаламу алейкум. Баасы канча экен? 210 сурады. 250 дейт. Жашычы? Жазғы алпас. 6 азый дейт. Бою канча чыгат? Ойын 165. Нары бери жылуулап койгулачы. Туган. Машалла, мынакей. Улагы барбы? Үйүргөчү? Коюлганбы? Гарантиясы менен. Мынакей достор, үйүргө чоң ат издегендер, айгыр издегендер көргүлө. Буту колдору тазабы? Таза. Экен, достор, көрүңүздөр. Содалашы жолу болобу? Номер айтып коеюн катуураак. 509 75 75 80. Содага береке, жакшы сатып алган адамга да насип кылсын мына достор. Айгырга гарантия дейт мына аркалары көрүңүздөр. Курчат экен. Достор, машалла. Улагы үйүрү бар экен. Тугандар, өспүрүмдүн чоңу түшүп калыптыр. Ассаламу алейкум. Баас канча экен? 220 мың бас. 220 миң дейт мына. Пародазычы? Пародасы Россиядан келген. Ростовтан. Ростовтон келген. Видеомда келген да бізге. Видеом дейт мына тугандар. Бойучу бою 160 160 плюс дейт. Номер айтып коюңуз. 550 04 46 05. Жашы 2 жашпы? Августқа бар 2 жаш. Августка 2 жаш болуп дейт мына көрүклө достор. Аркаларын караңыздар. Фотографиядан тартып қойыңыз. Өспүрүмдүн чоң экен ушу мына бүгүнкү базардын өспүрүмү. Туголорун, омбуролорун караңыздар, тугандар башкалыктарын. Ана кишине ham көрсөтүп коюң, жакшылап. Жакын көрсөтүп коюңlar да. Мына 2 жаш экен да. Эми 2 жаш болот. Жылга эсептеген. Жылга эсептеген. Мына достор. Өспүрүмдүн чоң экен. Сизденби карады? Менден аз жетелеп көрсөтүп. Кара өспүрүмдөн маалымат алайлы тугандар. Баасы канча экен? 200 жакын. Жашычы? 1 жаш болду. 1 жаш дейт мынакей, болду дейт. Бунда кишин көрсөтүп. Азыркы эле о видеон деген жерден ошо номерге кайрылышат, а? Мына кел. Мына тугандар. 1 жаш дейт. Омуруларын көрсөтүн, бут колун көрсөтүн, бүт көрсөтөбүр. Аксыр. Азал. Көргүлө. Тай жакса чалып сурайсыңар. Нары жетелеп коюңузчу. Нары, шеп. Энеси. Биякта күнгө чагылыш кылат. Достор, тай жакса чалып сурайсыңар. Пародачы. Энеси Польша. Энеси Польша дейт мына. Содага береке, жакшы сатып алыңыз. Тугандар мынакей бие деле бар экен. Азыр пауза кылып. Мынакей тугандар. Бооспу? Боз. Баасычы? Майга барат. Баасы 200 мың. 200 миңдей. Содалашы жолу болобу? Болот. Канчанчы туут? Экинчи тур. Жашы. Кулун экинчисин туат дейт мына. Саанбы же кандай? Сан. Саан дейт мына тугандар. Бооспей издегендер мына майга барып туат Кишин дейт. көрсөтүп коелу мына. Аштырабы экен. Желиндеги көрүнбөйбү? Телефондан сал үркүйт. Номер ошо жанагыга кайрылат, а? 04 Мына тугандар. Жаш. Нары жетелеңизчи, жакшы бе экен. Узун, тору болгон. Саан дейт мына достор. Кимге жакса чалып сурайсыңар.